Igama nguMthembiseni wakwaThusi, ukhulumela iqembu le-IFP eThekwini Baphetelo. Egameni likamongameli weqembu lenkatha ngokuhlonishwa umntwana waphinda angene comrade uVF Hlabisa, sithi siyanxusa bonke abahlali baseNingizimu Afrika. Igama lami ngumncedisi Sibongo wakwaNxumalo. Mhlawumbe umuntu akakuveze ukuthi ukuvota kubantu baseNingizimu Afrika kubaluleke kakhulu ngoba ilapho umuntu esuke ethumela umyalezo wakhe kulelo qembu lelo asuke elethemba noma asuke unikeza ivoti. Sinenhlanhla-ke thina-ke njengeqembu le-IFP ngoba siyawuqonda umlayezo osuke uthunyelwa umvoti osuke evotele i-IFP ukuthi umuntu usuke esesho ukuthi yena ngokwakhe usezenzile izidingo ey'lingana amandla akhe, kodwa usuke sefuna ukuthi uhulumeni walelo qembu lelo umlekelele. Baphume ngobuningi babo bayovota ngoba bayobhalisela ukuvota ngoba ukubhalisa khona okubaluleke kakhulu ukulungela ukuvota ngoba ukuvota ila ukhombisa khona ukuthi unelisekile noma unelisekile, kodwa ngacacisa ukuthi ukubanxusa ukuthi mase beyovota mhla ka-27 ku-October abangadideka bahamba bayovotela iqembu lenkatha. Sinezathu ey'phelele ukuthi kungani abantu sithi abavotele iqembu le-IFP. Imbala ka-IFP iyodwa ikusho ngokuphelele ukuthi umbono wethu njengeqembu le-IFP kungani abantu fanele bawuvotele. Kunombala ogold okuyiwona ongamele kakhulu. Lo mbala ogold umbala osho ukuthi izinto ey'ngaphansi komhlaba lapho sibala amagolide, sibala amalahle, sibala yonke ingcebo engaphansi komhlaba embiwayo ukuthi thina njengabantu base-South Africa yona nto leyo esingakwazi ukuthi nesiyiphilise ngayo. Bese kuba khona lo mbala o-green, izinto lezo eziyimvelo ey'khona e-South Africa esingakwazi ukuthi siphile ngazo, sikhuphule ngazo umnotho. Kwinkomfa yethu thina eyabeka umengameli esiphuma kuyena ngo-August 2017 sathatha isinqumo esithi njengamanje inkululeko sesayithola, kodwa into esesiyilwela njengamanje into ethi sesifuna ukulingana ngokwezomnotho, umnotho ulingane bese kuba khona ukulungisa nakuwona umnotho. Ngakho siyafisa ukuncenga abantu baseNingizimu Afrika naseThekwini nje namaphethelo yokuthi abantu abaphume ngalolo suku ngomhla ka-27 October beyovota bevotele iqembu le-IFP, iqembu bangalethemba. Asilona-ke iqembu elivame ukukhuluma izinto lingazenzi, kodwa umlando wethu lapha thina nje eThekwini kungelona iThekwini kuphela kodwa nje South Africa yonke uyayikhulumela ngoba kwathi uma kukhulunywa ngokuthi abantu bayolwa, kodwa iqembu le-IFP kwaba yilona lodwa elama lathi abantu abahambe bayofunda. Umengameli ngokuhlonishwa umntwana waphinda angene akagcinanga kuphela lokho ngokukhuluma, kodwa wakha iy'kole engango-9,000 wase akha nama-university amabili, iMangosuthu kanye neZulu of University. Lezi y'kole lezi wayengazakhi ngemali kahulumeni, kodwa wayehamba eyofuna uxhaso kubantu abanezimali, wabuya-ke lezi y'kole lezi wazakha. So-ke ingakho-ke sinxenxa abantu baseNingizimu Afrika ikakhulu intsha ngoba njengamanje iphesenti lika-2019 le nombolo likhomba ukuthi u-67% wabantu abasha abavota. Ngakho-ke iqembu elibusayo alizange liqonde ukuthi imuphi umlayezo owawuthunyelwa abantu abasha elithumela kubantu elithumela kwiqembu elibusayo. Ngakho thina-ke siyabancenga abantu abasha ukuthi lawo mavoti lawo lo 67% abawulethe ku-IFP bevote iqembu le-IFP ngoba iqembu le-IFP liyakuqonda ukuthi kungani abantu bethumela umlayezo kulona lokuthi abalivotele. Umuntu adlulisa ukuthokoza kakhulu ngethemba lokuthi abantu bayokwenza lokho esibacela khona. Awukwazi-ke abantu ukuthi uthi abekuthembeka ukuthi inkatha abazokuyivotela bengakaze beze bengakwenzi ukwethembeka. Siyiliqembu lodwa elikhuluma ngokuyiqhenya, isiqubulo salisitsho ngokuyiqhenya futhi nokungesabi uma lithi sethembe, trust us, vote IFP on the 27th of October. Thokoza kakhulu.